Hagasngi ke baka menteri beri kami ekatanat ke kot ke kia kala pelat pat ba ek surak rakyat kejat hanong neng bi ke badan hadin Mauyong Japung CHC bat ke balam mangling ba ke Chief Minister Special Development Fund CMSDF kata haka artari guna pra arja arpusa UMLA ke Maulai constituency uba Bright Star Well Marbenyang ula penpau ke jingbennya holor ke jingle siliang ke sorkar ban bha yaki skim hakate ke constituency. Kini ke jingkran jang UMLA kalami namar ke jingbom yo ek jubab na ke sorkar halor ke jingtho ke bola pha habaya dei bat kini ke skim jong snam arja arpulai do arja arpsa. Uba Bright Star Well uloong bak sorkar ke le siliang ya ke rukam bah skim bat ban ong ru bak penkir tang ya kibri kibadan haka parti NPP. So rai kublai nam dai kong amprin mo ya ka bai la khot sumha ya nga bai non kat hari por nak ta ke jingplan dia kini ke surok ke bolawan Lingba kini ke skim Chief Minister Special Development Fund. Ngai kublai nak ta jong i Henry ngaswa berpau hari por ke pemerintah nagalian ke jong i ngasu berpau ke jong kublai bi khot bandiran bentalang batnya habi di bat kini ke skim CMSDF ke bakung ke snong ngai kublai lingba ke jing tre stom ke jong pi ke jing tre lang ke jong pi ke jing lenadi ke jong pi komuni osno nadu kesang kumlu ban perut yang kini surok berkunjung ban nok senyang lingba ke bor ke jong pi berpitrei bat hadu barak ban penung kumdi lingba kini skim ke skim ke jong pi upai bahi Henry hapoy na yang pan hawa perkapan ngaso binyau namar ba ha ke jisha nakaliang ke jonga kasor ka pat I makali siang baling ong kata namar kawan-kawan ha ke program ha ke bayi bat kini skim hi nakaliang ke jonga kum emeli ngani tu ipi ban pentrei ki kaptu kani ki benta hapo kani snong mulai lingba ke Chief Minister Special Development Fund ha ke bang la pha ke proposal ha widi bat usnem arpulai arpusau ngala pha ru ke proposal nang mentau usnem arpusau arpusan nei ong ni por susi barong bat kalong ke ke bang sotran namar belai ngai gron kata ke jing le siang mo ngai kuma karun ka kajing persang na kalian sarkar ban promote pai ta bedon hapo jong ka parti ke jongki kata ka jing sisa namar belai ngah ban keren kata namar gadon hangi nga saki ni ka ya ni ka skim badai namar kata namar ngaru na kalian ke jonga kumu ta unong yalam jongki nong ni khat ke jongki ngalayan mo yo la sai ong kumu tu amli bu khamle ye ngaban itu ahmad jongki na kalian ke jonga ngalapha ki proposal nam takatuli kam ki beli development di pemulai lengba ke CMSDF ka bahado mentapan ngampat yo ke jubam nau Chief Minister but ngai skem hoi amdani ai ha ka khadu hi ngai kemen lang bapi namar beli ngaso kemen pat namar ba at least kata ka scheme lani kata ka fund kalau mang lengba Chief Minister kelawan hi sapi kinong sung jong ke snong ka be ke jong pi dengan kemen lang baki buat pemerintah bangi scam kali kalau berjing kerku nang tak ni kisnong kabi kisnong pi bat kamtam nang tak ni kilongying kibaran hangni marjan Habatin pej bahaki kishap plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya